Na atoka koko newa mondo ngia kotete bae kote na muya. Mandu kanumise tafadhali, mandu kanumise tukite kuokolewa. Otwendene wa mundu ucio athingitha etuka athena na mukwati ya na mukulia. Mwanga iko akwa. Na ale ondu mosiana kuma bubu. Ni kalangira rikanini, newa ngali yakwato. Yakwato na asia. Ninona nyeta ninyoka ngali nesudi naona hata nina ndwangi. Na asia ngai ni thayo, mwanga indu katatamba sana tika mwezo ni tukiesie. Neno boko ini thayo. Ni mimi nilikuwa mtu wa kwanza kutolewa kwa hiyo ngari. Ninye ninayo wambe no swana liso kimani kina ibungu atiwa mongo nodo ine watu lokile kito ikicho nde kimbu. Na kwa kuna ikuzo iye. Na liso na ambata. Na ambata na to iwe na die ne dia andu mango nsio mambo ya mambuto mutu na mwingi medho munuga mambunya mutu. Na kuma bu na bele na lilikanile namba mosewa bona ndithengera na mwitie na mukulia. Ndithengia mwitule na mwitie na mwethengia kwa bakubi nene naku na mukulia woni wezi namba ya museo wakwa ambia ndenye koni kwisi awe kibeti chuchu eka kwa asio no nitukwisi no itukwisi ende na siza na ya kibeti kendi ukikwate na kisiza na ya jendi ukonifamu na muya ukaketha ina simu athenge yongi usina mwasonga ngoketha ndombisi ne yongi uka usiongi anoka na mukulia we nenda kunenga namba chief ya mbongoni na mutabeza namba na kuna chief no si nye nona tunayo tuko sake ndo saa mwanza chief wasa na umwe chief niteka accident ile sabari nguku ya ne ngwenda ni kana noka twende kundu tunaenda ne nake na ndeta kwe idionde chief ni wana unathe kiangu le mukulu na kuna ambe ya kuyangu le mukulu wako na uyotha una unena na mukule chifu tunene dawisi namba mzee wakwa. Ambia dawisi namba mzee wakwa na mwe unengela tika ili ni confirm na mwe wisi ya brother wakwa Francis Mo.